কিতাপ যোগানৰ নামত 4 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ नोरखम खन्नै लले थग्रन नों मा सानो सानदो नैबे सिगांनि भिडिअ इन्ट्रोखौ अर्थात जिथुनाखि एसामिस निउस पर्टेलाव दामदों नङा होमबा जोंहा बिटिआर नि माखासे स्कुल जिथुनाखि कलेजफ्राव लेखानि नामाव 4 कोटी टाका बा बेले बेजे जानाय मानाय जोंहा बिटिआर नि प्रमद बर' सारनि नाम उल्लेख जादों बा ओंखारदों नैबेफोरखौ जोंनि सोरबा बर'नि इउटुबारफोर बा सोरबा बर'नि मानसिफोर दामनायमोनब्ला निश्चय दायनिगिरि जागौमोन होननानैसो आं सानो आरो दिनै गुबुन हारिनि बा गुबुन एसामिस निउस पर्टेलाव ओंखारग्रोनायखाय बिथांमोना जेबो एक्सन लानो हायाखै बा जेबो खालामनो हायाखै स' गुड इभिनिं गासै भिउवार्सफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनाव जोबोर मोजाङै दं आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनाव जोबोर मोजाङैनो दङ स' आसा खालामदों अरायसम जोङो बेफोरबायदिनो सोरांब्लानो बा अखानायब्लानो लोगो मोनलायबाय थागोन आरो मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ जों शेयार खालामलायबाय थानो हागोन आरो गिबियाव आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामखायो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला शेयारबो खालामना होबानो जाबाय दा बेनो जिथुनाखि जोंहा सिगाङाव इन्ट्र होनाय बायदि मोननै इन्ट्र होदों आं मोनसेया जाहैबाय जोंहा बिटिआरआव जोंहा लेखानि मुङै माखासे 4 कोटी रांनि बेले बेजे सोमजिदों बेवहाय माने बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारनि नामबो उल्लेख जानायखौ जों नुनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों लोगोसे सेकेन्ड एन्ट्रआव नोंथांमोना खोनानो मोन्दों दैदेन वारिया कनजिथा बर'नि फिसायजों रायलायदों खेबनै जाबायनो कनजिथाजों गावजों खननै जाबाय आसुरित बाथ्रा बेयो ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंदों अफलाइनजों बुंनायबा बेलेग खोथामोन गावसोर फनजों फन रायलायनानैल' बुंलायनायबा बेलेग खोथामोन नाथाय अनलाइन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बुंना होदों आसुरित बाथ्रा सोमोनांथाव खेबनै जाबायनो दा माया खेबनै जाखो नोंथांमोना निश्चय हमनो हाखायो नङा होमबा बिथांमोना सोलेर गेलेदों सोलेरनि सोमोन्दो लादों सोलेरनि रिलेसन लादों बेखायनो बिथांमोना खननै जालायबाय नोङो मा सानो सानदो होननानै बुंदों दा फंबायमोन बा बिनानावमोन बेवायमोन नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि मालायनि संसारखौ मानो सिफायनो लुगैयो दैदेन वारिया जे कनजिथानि फिसाया जिबायदि दाउद जानानै दंगासिनो दंखायो नोंजों बे समाव आरो नोङो बेफोरबायदि बुंदेरना हरोब्ला अर सुदेरना हरोब्ला कनजिथानि फिसायनि खर'आ मोजां जागोन ना कनजिथानि फिसानि खर'आ मोजां जागोन ना बा सोरनिबा फिसानि खर'आ मोजां जागोन नामा बेखौल' बुंलाय आरो कनजिथा नोंथांजोआबो बा नोंबो सिस्टारा ओरैबायदि खालामदों माने फिसायजों थानानैनो फिसायजों जानानैनो नोंसोर सानैनि बिसि फिसाय जानानैनो थाखा फैसा रिन नांनाय मानाय सुखुनायनि खोथा बुंनायाव नोङो ओरैबायदि माने जेन गावल' सुखुदों गावल' खस्थ' मावदों गावसो फिसायखौ जाहोदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों माने दा जाय हक आरो लोगोसे जोंहा दैदेन वारि फंबायनि अनजालि बिसि उन्दैफोरखौनो हमबाय आङो बेवायखौनो नोंथांजोआबो बारे बार रं बाथ्राखौ बाहायबाय थादों बा खोनासंथावै वार्डखौ बाहायबाय थादों बेफोरबायदि नङा नोंसोर बुंनो बा बुंलायलाय अफलाइनाव बुंलायलाय ससियेल मिडियायाव दा बुं आरो बुंबायानो दिसुन बुंबायानो दे दैदेन वारि फंबायाथ' एसेबाबो बुजिना मानसिलै नोङो बुजिनानै मानो बेफोरबायदि क्लिप्सखौ मानो होफादेरखो नोंथ' दाननानै होनो हायोमोन मानो होदेरनांगौ दा नों होदों जेब्ला आंबो होनानै होगोन बयबो खोनासंथों मिथिबायना आं जेबो मिथिया जिखुनु नोंसोरो फुट गावसोरनो लाजियाब्ला बुंनायखौ हगारनानै लादोंब्ला जों मालाय मानो हगारनायखौ लाजिनो नोंथांमोननि बुंनाय रावखौलाय वार्डखौलाय दा आरो बेफोरबायदि अर सुनानै होयोबा संसारा मोजां जाया मिथिबायना आंबाबो दुखु मोनगोन सोरबायाबाबो दुखु मोनगोन सोरनिबा बिखायावबाबो नांगोन सोरनिबा खर'आवबाबो नांगोन बे रावा मिथिबाय दैदेन फंबाय बेखायनो हामा बेफोरबायदि बुंनो नोंसोर सानैखौ जिबायदि दाउद जानानै जिबायदि खोथा बुंदों सन्देह खालामनानै जिबायदि खोथा बुंदों बिनि फिसाया दा नोंसोर बेवहाय मोजाङै मिलायलायनानैसो थानांगौमोन नाथाय नोङो अरसो सुनानै होदों मिथिबायना ज' बेफोरबायदि बुङोब्ला गाज्रि जागोन दा जायफोर जिथुनाखि दैदेन वारि फंबायनि भिडिअखौबो नुखाबाय नोंथांमोनाबो निश्चय बुजिखादों आरो नोंथांमोना मा सानदों मोजां मोनदों नामा ना गाज्रि मोनदों नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर रं जादोंब्ला अननानै दैदेन वारिनि फंबाय कनजिथा दैदेन वारि फंबायनि फेमिलि आरो कनजिथा सिस्टारनि फेमिलि गासैबो नोंथांमोना आंखौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो गासै आंनि चेनेलखौ नायगिरि भिउवार्समोन बा साबस्क्राइबार नोंथांमोनाबो अननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय दा नोंथांमोना नायनानै लादो सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रनि सायावबो प्रमद बर' बिटिआरनि सीएम सारनि सायाव मा उल्लेख जादों मा नाम ओंखारदों एसामिस निउस पर्टेलाव माब्रैहाय मा जानानै थांगासिनो दङ नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासे नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन এখন আইনী জাননী আৰু বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগত জোকাৰণি কিতাপ যোগানৰ নামত 4 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰ নেতৃত্বতে চলিছে নেকি দুৰ্নীতি অভিযুক্ত বিষয়াক তদন্তৰ নিৰ্দেশেৰে অদ্ভুত কাণ্ড প্ৰমোদ বড়োৰ
দিল্লীৰ বিজয় কুমাৰ গৌৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰ লগতে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 33খন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষলৈ আহিছে এখন আইনী জাননী। জাননীখনৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই আছে মহাবিদ্যালয়লৈ যোগান ধৰা কিতাপৰ বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ তথ্য। এই জাননীখনত থকা অভিযোগৰ ভিত্তিতে শুকুৰবাৰে সবিস্তাৰে বাতৰি পৰিৱেশিত হৈছিল প্ৰতিদিন টাইমত। কিতাপ ক্ৰয়ৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। মুঠ 33খন কলেজ আৰু 4জন ব্যক্তিলৈ আইনী জাননী জাৰি কৰা গৈছে। এতিয়া প্ৰতিদিন টাইমৰ বাতৰিৰ পিছতেই ধুমুহাৰ সৃষ্টি বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগত। অভিযোগ অনুসৰি কিতাপ যোগান ধৰা প্ৰশান্ত জৈন, ৰাহুল জৈন, মোহিত কুমাৰ জৈন আৰু গৌৰৱ জৈনে পাইৰেচি কৰা কিতাপ যোগান ধৰাৰ অভিযোগ। 500 টকা দামৰ কিতাপ 15,000 টকাত যোগান ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকক 6 লাখ টকা, বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰ সচিবক 5 লাখ টকাৰ কমিছন দিয়াৰো তথ্য উল্লেখ জাননীখনত। এই অভিযোগক লৈ এতিয়া সৰব হৈছে BPF। সন্দেহৰ আঙুলি BTR মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োলৈ। 500 টকাৰ কিতাপটো 15,000 লৈছে বুলি তেখেতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। আপোনালোকে এই লাইনটো চাব না, যে BTCৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন তেখেতে কিমান ৰিচিভ কৰিছে বুলি কৈছে, 6 লাখ টকা ৰিচিভ কৰিছে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো লিগেল নটিছে কোৱা কথা। আৰু তাৰপিছত BTCৰ ছেক্ৰেটাৰী অমৰ জ্যোতি বৰ্মন তেখেতে 5 লাখ টকা আকাশদ্বীপ মাননীয় আকাশদ্বীপ IS অফিচাৰ তথা প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী BTC তেখেতক দিব লাগে বুলি তেখেতে 5 লাখ টকা ৰিচিভ কৰাটো আমি ইয়াতে তথ্য সহকাৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগত যে কিবা এটা হৈছে সেয়া চিনাঙৰ UN ব্ৰহ্ম মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী লাইব্ৰেৰিয়ানৰ মুখেৰে শুনক। মহাবিদ্যালয়ে দিয়া তালিকা অনুসৰি কিতাপ যোগান ধৰা হোৱা নাই। যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যিমান পাৰে সোনকালে কিতাপখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল সহকাৰী লাইব্ৰেৰিয়ানজনক। কিতাপটো মই কোৱা নাই, তাৰমানে মোৰ আগতে ৰিচিভ কৰিছে ইহঁতে, কিন্তু নেক্সট দিনাখন মই আহি মই খুলিলোঁ কাৰ্টুনটো। খোলা পাছত চালোঁ, ইহঁতে কয় আমি যাম দে সোনকালে, আমাৰতো কৰি দিওঁ সোনকালে। মই ক'লোঁ তেনেকুৱাতো নহয়, বুকখনটো আগত ৰিচিভ কৰিব লাগিব, চাব লাগিব ক'ত কপি আছে, তাৰপাছতে আমি দিব পাৰিম। আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যলৈও। এই সন্দৰ্ভত উপাচাৰ্য BL আহুজাৰ স্পষ্টীকৰণ, কিতাপ যোগানৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। और ना हम उसको फाइनेंस करते हैं बुक्स को, ना उन्हें बुक्स देते हैं, ना बीच में इन्वॉल्व होते हैं, ना हम ऑर्डर देते हैं। हमारा कहीं भी कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जो लाल एंड एसोसिएट्स दिल्ली से जो नोटिस आया है उसमें उन्होंने बोडोलैंड विश्वविद्यालय के कुलपति को भी पार्टी बना दिया है। उस वजह से कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। অৱশ্যে জাননীখনত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লাইব্ৰেৰিয়ান খগেন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ উপাচাৰ্যৰ। खगन कलिता का है, जो कि हमारी लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरियन है इंचार्ज। उसका नाम इसमें नोटिस में आया है। उसकी जांच के लिए मैंने रजिस्ट्रार को फाइल भेजा है और उसको हम एग्जामिन करा रहे हैं। तो जैसे ही वो जांच पूरी होगी तो मैं भविष्य में आपको बता दूंगा। जो 33খন মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আইনী জাননী। জাননী লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্ন মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অধ্যক্ষ। তেওঁলোকৰ এটাই কথা, কেলেংকাৰী যদি হৈছে তদন্ত কৰক, কিন্তু কিতাপ যোগানৰ সৈতে জড়িত নাথাকে মহাবিদ্যালয়সমূহ। মহাবিদ্যালয়সমূহে দিয়া তালিকা মতে কিতাপ যোগানৰ দায়িত্ব বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰহে। বিয়ণ্ড অফ আৱাৰ নলেজ, আমি মানে এই বিষয়ে একোৱেই নাজানো। এতিয়া এজ এ প্ৰিন্সিপাল অফ দিছ ইনষ্টিটিউশ্যন মই মানে এই কথাটো চালিজাৰি তদন্ত কৰাটো বিচাৰোঁ। সম্পূৰ্ণ তথ্য সহকাৰে কিতাপ যোগানৰ 4 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ কথা জাননীখনত উল্লেখ কৰাৰ পিছতো অভিযোগক ভিত্তিহীন আখ্যা দিছে বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক জগদীশ ব্ৰহ্মই। কাৰণ আমি যেটো প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে যেটো আমাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, যে আমাৰ হায়াৰ অথৰিটিছৰ পৰা যেটো অৰ্ডাৰ আহিছে, সেই অৰ্ডাৰ মতে আমি তেওঁলোকক মানে প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে আমি অৰ্ডাৰটো আমি দিছোঁ, গোটাটো আমি দিছোঁ। আৰু সেইমতে তেওঁলোকে কলেজত মানে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে। আৰু মানে ইয়াতে কাৰাপশ্যনৰ কোনো কথাই নাই।
কাৰণ এজ পাৰ প্ৰপ'জাল আহিছিলে প্ৰপ'জাল মতে মই দিছোঁ আৰু অৰ্ডাৰটোতো আমি ৱাক অৰ্ডাৰ আমি কেতিয়া দিওঁ যেতিয়া আমি মানে এ পাওঁ তেতিয়াহে আমি ৱাক অৰ্ডাৰটো দিওঁ খননিলে ঠুকৰণ खननिल' खुनुरुखुम खननिल'लै ঠुकरণ नों मा सानदो नोंथाङाथ' ओरैनोसो मोनथिबाय दा आं लुगैगोन दे मोनथिबाय दा आंनि रागा दाफैदोंखा सिखोमोननि आं रावखौबो गिया ঠুকरণ एफा गोलाव नांनो हरनानै नङा